Reverend Adom Kyei bia or that second chance asafo ano a papa wagi din a ye ka se edom pa dia ebi di na china papa ono wa na adwen se wonya kukudro ebegya ayi social media so na wotwe camera esi usuna so wo kan ho asem na sa asem no antona asoma ankoni yi a na wasoma police na chese ye de wa befa na ye de wa kotum editing papa na wa kire se ye Sofo bia na ye kan ho asem no de wo kan ho asem a obebua eye Sofo Adom Kyei bia na wa kwachi eye Reverend Abronoma se sebi papa omfiri nyame a chese wo keka nsem a se wo mo se nyimo keka nsem pa ama papa efa police fu okochi no we na ba mu abi ambre bi wo ye no ho se eye Twene Jonas a no ye friend Young Don wono so ye ne niema te se Twene Jonas pepepe wono so abegya social media so se oma eye papa Adom Kyei bia 3 days enna miensa owo abrochire no kasei o mane na miensa so antimi akoyi Reverend Abronoma emfi baby ode na akoto empia wono Young Don no one ni be di ni papa o wa abrochire so obesoma nkrofo mo ne ye papa Adom Kyei bia edi ne nyonyo akwala ke kansam ayiye edidi atema me akuye ntu asansam no me akwala mentimi ka wo de mesra yanko Don ho ne yanko tie ne ono so e woka Charlie enano mani abere me say of course, me say me the punishment me blame me ba me nya time. Me run business bi o masa. Me run business bi chale na many abere nya joke. Many abere check me donya me and the best. Of course, in park and so that of course heaven we are in the greatest of. Now mo someone nya Jimmy now. Someone nya Jimmy now. Ghana Sofo for someone nya Jimmy na. Someone nya Jimmy na. Abema ni efe na Abronoma na ma china tum so anya jimi ma kwayina ma sa Philadelphia ayi second chance akokura bua bi na akuni chance ni akokura ma mchem meme yondo meme so ma mchem wa akokura second chance Adom Kyei du ma mchem ye didi watema no akobye ayi police for so jimi for akufo adu ntuam kanti brabo gie emoa brabo gie enunti kwasia wudi IGP me net Wednesday me 3 days so one for Jimmy Ankwanko you boy na wo hu de me media no so kwasia mu yentua mu kan system na break agufa du ntuam ka Jimmy yama mbra ba na mo prem tse kanaman ajagura jane Jimmy fo na o maka na o media no so na o mu Jimmy no me ba be gina mu man too much busy by information hit me apram se na wo se me gina mu ano so Someone nya Jimmy na na to Wednesday someone nya be man na free prison wa Abronoma na se wan man nyina free prison wa mutidi me ma be je media no so ebe fono mo I swear to God me donyankopon me donyankopon me ka bibia o yase se mu di agro of course having flag na mu na having flag na boro I mean this time ni year 24/7 I mean, we are and I'm train station. I'm saying now information I tell me quickly. I'm punishing one quick. IGP, me ma net Wednesday. So what says Jimmy? One my boy free prison. What see out in prison? One more prison. Then I won't name the pains of the prison. You do go to prison. I went 30 to say what see out that. So one ya Jimmy na. Someone nya Jimmy na na ma ka kire mo no abrofo no hwehwe me na ma ka kire mo no we just train station of course na ma ka kire mo no me running business of course me dem pack me car na si 148 of course me train bi chase na go fa me car no me ko running business baby am ko na ntimi fa car ko ne ada of course so bia wa bia ne akoje ne ada ga am sesem ye ne ka se wa bia so amuna mu dada bi am nsia go na ma ka kire mo no nti agipi wai umpani tutumpani no amehia net Wednesday ya be man free prison Abronoma na one evangelist suro nyamenam no se mo anyia be man na free prison mi donyankopon ka bibia ka papa ka me busuafo nyina mi donyankopon mani abre ena no mabani so ogwama mi donyame se me ba ayi mi dowi asim to bibia me ba ukuada no na ukuada no petututu me bana munyanya be ma me the punishment the way me see aso agyan dia gum so mi tonyango po bi nsi bi ansira kwasia
Someone ya Jimmy no, me ba shi mu na nko ba bia ukwase agagure gane Philadelphia po wo kan kan chance ni wo. So wo Philadelphia akokura na aboa no so wo maami awu approach from the chance ni twemba. Basia bi ba, wo de enya Jimmy no. Kwasia ye kan wasema na wo de Jimmy basia ba shi mu nyina kwan fa mu ni chance ni wate. Of course chance na na mu no advanced country quality basia advanced country quality chance na na mu. Me ba shi mu na kwan fa basia abema no wa Ghana police akufu ado aferi mu a wontua mo kanti. Ya ba mo pa tia brai ba ye case ya na mu di mu Jimmy agwa chi mo Jimmy o na munya Jimmy no munya Jimmy asem ba bi afiri minim ba bi asem ni firi me no of course me minim dia mi wu na mi wuri Ghana no ti secret ya wa asem ni ti aseba minim I know omo kan ho omo de ensam sika pia ma ya kwa chia ba ma na GH page ani mo onum nyina minim mi donyankopon se mo ajaguraja wanya Jimmy no ene se wanya Jimmy na mi donyame o mi donyame fans spam no mi donyankopon se mo nya Jimmy na mi donyankopon mi nimba wo social media mi donyankopon me kam mi donyankopon se mo nya Jimmy no kuada no so man ko yi abema na free prison wa ho second tabak nso se ba bia am de na to na de on na prison na no hu de bia prison de ba bia am de na to na man ko yi na free wa ho mi donyankopon se okuada ma me so ansi Ghana fo mo so ho me ka na mi twira fam kopem de bia me si asomasi asoasi mo so no mi donyankopon bi nsi asira so okuada me twira me so ansi mo so ho me ka na mi twira fam kopem ma mi wu basia samanya Jimmy no unko ya ba ma no mu trust ni basia what the prisoner what agufo no utiri eno hu pasa ese bosom abuwa babi kotiki Ghana pen for mo nya Jimmy no this time no ma mo nya Jimmy na of course and a boys no am tumfo masa Ghana ho na ote me punishment there be am catch me say Ghana ho ba na me posti bi dia agoro ba be fami tina me posti me ana me tina me there na me hwe ti mo you very careful masa udi agoro ba be fa mo ano ma Jimmy o emu ano ma there be o ma Jimmy o omo fa mo dia agoro ba be fa o abema no so me 2 for 3 years ayo no na ma ba ka bi amo a IGP ankojawa IGP ba be jawo sa IGP ankojawa Wednesday me ba of course he said Monday Tuesday no my busy Wednesday ma be wu no me ba be kumo media no so mo akwa babie na we dia no odin abemu na me ka say bia emre bi opia ye body dia no akoda na nso wasan epeja no aya na abro so mo de adum papa adum che bia so free nyame o da chi ejo nyankopon no bebu ye nyina atamti message don young say Mr. Nufisha aya wonya abotre kakra na edin ye nyina peba ekwan paso makra